lapha insizwa kaDlamini uJabulo khona lapha uLwazi khona lapha uRotho khona lapha uNene Ayanda Azem khona lapha insizwa uMuloyi lapha Dixato khona lapha insizwa kaSikhosana uDumo khona lapha insizwa khona lapha uSteba Leba khona lapha uDansi lapha insizwa khona lapha Madalanima khona lapha isikazo Milane akafuneka manje uthathe ngeke phansi afuna le insizwa Azem futhi njalo Azem asebamthatha lapha kuyakhuza lapha umkhathi nomlamuli yabalamula ke manje umkhathi nomlamuli walomhlalo uthi masenenza kanje kuyomele ngilamule madoda umsebenzi wami vele uthi ngaphandle kwami anilutho madoda phika phansi ke lapha yona ke lapha Stars of Milan ngibona lapha ebholeni yona ke lapha bathi press my button Magic ngibona futhi lapha liyazizwa Chelsea lapha number 15 yena ke lapha insizwa uDumo umfana kaSikhosana alibeke phansi lapha yena ke lapha bathi seseqanda ke ngapha iqanda ngale asathosa amaqanda ke lapha isombeni lapha sokuqala khumbula lapha isombe sokuqala usasiphathele yena ke lapha insizwa ke lapha uMroza lo mdlalo ke lapha sobe ngihamba naye ke lapha insizwa ke lapha yena ke lapha uSchicho ilibeke phansi ke lapha computer my computer uthi madoda akede ngizumnyakazo konke engifuna ukuyenza la ulibeke phansi lapha noDuma anguduma madoda madoda ayisemthathe baba kalula lapha insizwa uMafutha ayisemthatha kalula lapha uMafutha uthi ake ngifune madoda uthi ake ngifune phela uthi ngikuma sekunje ayisemthatha lifaka iqathula elikhulu lisaphambili ngifuna lapha liyansizwa ake sibone besanjani payifuze ake sibone sebenze muva yesebenze muva lapha Stars of Milan afuna ngokuthi computer ekhiphiphasi ayikhona ukuthi lapha liyansizwa uMafutha ayiselibamba kalula lapha uMafutha athi into kanjena ngibona nikaphuna lapha weBroza uthi abafule phela ayisethathe kushintsha ke manje efuna lapha insizwa lapha Monde futhi kanjani uMondoze ayithathe kushintsha ke manje faka phansi inkundla ke manje afuna la insizwa yena lapha uRothori futhi kanjani uRothori uyaqala emuva ke manje afuna la insizwa lapha uMafutha futhi uthi uMafutha ke sidlala madoda asebedlala baqala phansi ke manje yena wabona lapha isifutha akasibona besanjani khala bonke qha akasibona besanjani isaliphethe ke manje lapha la insizwa uMafutha uthi ake ngivele phela asaliphethe emuva ke laphana payifuze ayathatha yakushintsha payifuze asebethatha belifuna belobona isikhukhukazi ayikhona ayikhona lensizwa ayigqoke njengengubo lapha yesebusika ifuna lapha ukujika ayisekhuza ke lapha umsizi kaNondweba ayisekhuza ke lapha umsizi kaNondweba bathi ibhola seliphumela ngaphandle ayithathe liphoswe ke lapha iStars of Milan ayithathe abaliposa ke manje laphumela ngaphandle futhi izolithatha ke manje lapha iphose futhi yena lapha iyansizwa Chelsea number 11 sizwa kaMfukeni yena lapha uGwama uzolithatha liphose ke manje lapha uGwama ayithathe liphose bamathathela ke manje payifuze yenzanjani payifuze afuna lapha insizwa ngokubuka engajika kamnandi buka ayithathe ayikhona alisa phambili ke manje afuna lapha indlela bayithola nami buka kuya phambili moka ayikhona alibhola payifuze ayisijika kamnandi ke manje lapha liyansizwa akasibone besanjani ayaphambili moka alibhola moka ayaphambili nalibhola payifuze ayikhona hey madoda ahala lapha ngomsebenzi payifuze izoba lapha liyansizwa lapha Azem abathwebuli bayakuthatha isilethile lapha ifuwe diskicast khona ke manje laphana yakuthatha ikufaka lapha enkundleni zokuxhumana athi uma ufuna izithombe zakho yawazi umsebenzi okumele uwenze rule number 1 you like it, you follow esiyothatha lapha izithombe zakho uzozithola athi ngela la uhleli khona uzozithola ke lapha enkundleni zokuxhumana bona lapha unozinto lapha uhleli phansi bayo ke lapha iStars of Milan bona ke lapha insizwa yakaMusiya athi Thabang hleli phansi ke lapha insizwa ngathi thintekile
Anti la pai ti devi la pai Aliansi Swang. Samile ke macam apa umsalong. Anti mga bala pa takfigu sandak figam. Namun embus makin nenen kawane nesen. Aninam zintanganya zelinganam. Ikanda ngapam, ikanda ngalem. Natingi ngapam, natingi ngalem. Iko ke macam pesa kuna kopupondom. Usema potolo ni kile panam. Asesi shogan jela pa ku heritage ma ikonam. Heritage tournament ya yola pa prize. Unyaga usema na pema potolo ni. Ilbege panti na pa yuna na pa Stars of Milan. Ilbege panti ni Stars of Milan. Aise tata kama chini sa pambele. Siko tena pale kwa futa. Aise tata kwa la pa statue kwa futa. Hedi sa pambele. Hizo mchezo pa Aliansi zo yina pa usandile. Kwa chini usandile. Pia pambili wancha kupone asamukana sama change aikona yesebenze mumba akasebenze okuyapi izo la pa pa force ifuna la moka akamnanti la pomoka ante kupone ahlangana sama change ayisenthatha manje ekela pa aizim umkelento izo la pa roto ante asamuka pambili aikona isaliphethe la Stars of Milan la phumela ngaphandle la ibhola la phumela ngaphandle ibhola athatha ke manje la Polswe yona ke la fire pay force afuna moka amthathela lapha moka izoqala lapha Stars of Milan ephezulu ngamakhanda ayikona yesebenza ke manje lapha emumva athola lapha usituma ngabanye kwenza njani uduma amthathela usituma ngabanye ake sibone ke manje benza njani izothola lapha usituma ngabanye usituma ethatha ke lapha manje wonke football thola lapha usituma ngabanye ethatha ke lapha yena lapha esibona ayikona Stars of Milan ikanda kana la pa force asibelthatha ke manje besusa bakana mfakela phana yena ngaphala phakathi rotor ake sibone bensanjani athatha manje ke manje pa force ake sibone bensanjani afuna lapha indlela afuna boka angiqhubha phansi boka pa force ethatha shintshini saphambili asama lapha indlela bayiphambili lebibona bathi play on ikona wayisekuza ke lapha umsizi kanandweba wathi wendoda ungibona laphana iphakuzisa lapha iduku lami usho khona ukuthi lapha iskin sakho yeseshaya umoya akho-ke athi ibhola lithathe lapha lihlonywe phansi athi ibhola alithathe lihlonywe phansi ahlawulisa yona ke lapha pa force athi alithathe lihlonywe phansi lihlawulisa lapha pa force khona ke lapha Mini Cooper refilwe ekule lapha Cooper ilisa phambili akuzile benzathi ikona bathi ayikona isaliphethe manje bazawula phambili afuna Steba nebumshaya Godelo Steba efuna lapha Stars of Milan athatha Polswe yena la Stars of Milan asebelposa ngapha lapha enkundleni akasibone bensashani athatha lapha lapha boxini afuna Steba reba abamthola uSteba Stars of Milan asihamba phambili lapha isonto sokuqala amafuta ethatha lapha moka iyaphambili moka thanda ukuba uhlupho moka ekhipha iphasana kusho moka ayikona uthola insizwa kaMsiya yena lapha uthabangthabonge wathi into kanjena wemoka vele ngikaphune kalula wayiselithathe eqaphuna ethi awuhlale wena ndoda khuluma lapha nayo lapha insizwa kupha ayithathe iphasana esikhulisa phambili Stars of Milan
keep it positive. By fire, by force. We are seven to the party, so I'm seeing. And take it to my first to the school. And tell me what's up with the family. We are seven to Mama Banya Utuma. Il Tata Machin the Panzen. And that's when I can mention. Hakuna usandile. Il Tata Machin the Poi forse il Tata che mangia per fare la pencusa poi forse e la panza che mangia per spone menzangione il fumo la paglia in senso il salpete che mangia la panza buca una fuccia poi faccia una fuccia puccia che fulla pela poi il Tata il cinta la fama fuccia e buona e se va in senso e la panza il Tata la panza e il monte del gol e monte la pauma futa tete shinja kama jaga spone mensajani afuna pa polti ayam tolu polti na aiko na bati tete na bati na moka moka kani sapambini aiko na tolu na paiti za kamsia kina na pataba musia utaga kule pena yalifuna na pali anti za usandile utaga kule pena kuna na tasopelani hefuna na paitise pesa chanutise eba tufuna pa estela ise amtatele pona yesebe kwa usandile Utila pausi exciting. Separamisi la paitula ke. Aikala la paibu bandi rotori. Wesanja ni rotori. Utana kule pe ni rotori. Aikala ni rotori. Kila pautise. Aikala mpaka maji mabati press by party of village. Amutise. Aikala maji kula pautise. Amutise. Amutise maji ise. Amutise ise kwa television. Amutise maji paitula paipose. Aikala party ke maji paitula paipose. Kila paibu na stars of Milan. Apuja pandane. Ini pona.
alithatha manje ayikona kuphumela ngaphandle sekufika phandle kodwa background Thando ufuna ukuthini mfowethu ekuseni hayi Thando bathi sophinde madoda Thando uzokhuluma esathanda ya ushayile ngifike kuwe Ngithe wethando mfowethu asimxolele mfowethu ake siboneke manje balithatha balisa phambili by force isaliphethe ke manje bazama lapha indlela by force athi manje sisebenzisa amandla ukuze lapha sonikondelo by force iyasebenza lapha usiduma ngabanye ngithatha ke manje ishintsha ake siboneke kanjani ayikhona isikhathi sokuningi ejika Mfundisi uthi wamroza namhlanje ngiguest namhlanje lapha wena ndoda uthi namhlanje ngifasa izandla wemroza khuluma lapha ngumfundisi wamafifini khuluma lapha insizwa endini manje lapha sisana nabo lapha ephaqweni uthi wamroza ngifasa izandla ngithi ayiqhubekele mola ihamba lapha emola eliya ake sibona manje message by force ngithatha isikhathi esikhulisa phambili ayikona Yakuza ke manje lapha yansizwa lena lapha umkhathi nomlamulo namhlalo uthi mase kumoshakala ngiyaba ngiphinde ngibalamule wamroza uthi yebo ngiyavuma bakhathwa yimi uthi masebeshana kakhulu ngiphinde ngibalamule mina lapha umkhathi nomlamulo namhlalo akasiboneke seshana uProto amthathela uProto ayisekuza ke lapha umkhathi nomlamulo yabalamula ke manje uthi angithatha ibhola shuni lapha phansi mina lapha usiphathela umdlalo uthi minister lapha kule movie lapha wona Mroza mina bazwe mina uthi makungekho mina ngimdlala ngikuzuqhubeke akasiboneke manje athi lapha umshini sethu umshini sefuruma athatha abaqale kuvaka manje bafuna amafutha exactly
amafutha kusaphambili akasinikeza kanjani yethatha bayifaya bayikose athi sizosebenzisa amandla sizosebenzisa inkani uyithatha ke manje lapha press mark bathi nansi magic benza njani basana ukuya phambili ayikona abathathela ke manje bathi sizosebenzisa amandla sizosebenzisa inkani bayifaya bayikose iseliphethe ke manje besibone basana ukuya phambili alithatha balishintsha aya phambili ngempela alisaliphethe bayifaya bayifose elithatha livala kamnandi uthi ake ngifune phela uthi ngilenze njani madoda alithatha ke manje afuna leyansizwa umogamoga isaliphethe ke manje baphambili ayikona edlala lapha ngesithende bathi isithende asiboni baba edlala ngesithende ke lapha uTerminator ayinyathela ngedolo ufuna iphathi elinyathela ngedolo ayikona lapha isikwa sebihlanganisa amthatha bathi play on nothing wrong isaliphethe ke manje khipha ipasi kalusho inzenjani ayalithatha kalula ke lapha leyansizwa kamsiyama ilithatha kalula phansi kamsiya khipha lapha uAce uyamthola nam uAce uyamthola ngempela ngaphume asilamhlula laphumela ngaphandle hayi insizwa ke lapha ilele phansi yena ke lapha leyansizwa ulwazi hlele phansi ke lapha insizwa ulwazi isinkwa semihla ngemihla uthi mase kunje wemadoda idinga lapha usizo lokuqala uthi lapha ulwazi mase kunje emadoda ngidinga usizo lokuqala athi thintekele ayasukuma ke lapha leyansizwa jersey number 2 isinkwa semihla ngemihla burotho uyasukuma ke lapha burotho uthi wemroza kusize ngaphuma ngathi ngiyisoja akisoja lifelempini Anesifuneka manje namhlanje uyaqhubeka bayifaka bayiforce sizosebenzisa amandla ukuze siqobe lapha emhlabeni ayikhona babathathela manje lapha ibhola izolipha Stars of Milan isaliphethe Stars of Milan afuna lapha leyansizwa uyena lapha ugwangwa kwenza njani ugwangwa eliza phambili afuna lapha leyansizwa Jabulo Jabulo Dlamini computer akasifuneka manje thatha bafuna usejo ayamthola na uyasebenza usiduma ngabanye thola phela ayikhona amthatha bambeka phansi uyakhuza lapha umkhathi namule walomdlalo uthi mase lisebenzisa amandla wamadoda kuyomela lapha inamule ayisebalamula athi bona lithathwa yikona lapha Stars of Milan ayisithatha Stars of Milan abathathela manje athi sizosebenzisa inkani sizosebenzisa amandla ukuze siunqobele umdlalo bayifaya isaliphethe manje lapha bayifaya isamindlela afuna moka ayikona moka amthathela lapha ibhola izothathwa yena lapha hayi madoda futhi bonke vele banezitayela sebabonile bonke banezitayela Stars of Milan akasinika namusandile usaliphethe elisaphambili ayikona athola pastebarela izothola izela kamnandi lapha lensizwa kaShamini ethethe efuna ukisa ukuze siwunqobele umdlalo akasifuneka manje benza njani ayithatha bayiqala phansi akasifuneka manje bafuna lapha leyansizwa amafutha ayiqala phansi ke manje bayifose athi sizosebenzisa amandla sizosebenzisa inkani ukuze siwunqobele umdlalo akasifuneka amafutha ayithatha ishintsha kalula ke manje bayifose efuna lapha indlela bayifose isaliphethe bayifose yena lapha uBroad athi sizorequesta ethatha ethatha thinta kamnandi ke manje athini excited athi skindi baba esesibhakuza yekho ngibona ngibhakuza isidukunami usho kanjalo lapha umsizwe nondweba athi wena ndoda Terminator usu-offside ayibeka phansi ke manje ahlawulisa lapha bayifose kuzobeka phansi ke manje lapha leyansizwa uyena lapha khupha ayisusa ke manje ukhupha nosandile kwenza njalo ukhupha ukuze siwunqobe lo mdlalo
basemihlangemihle ngithathe inyathelo ngedolo yena lapha ulwazi ayifake ebhokisini yena la Estela Azam yasebenza ebuva afuna lapha yansizwa ukukhupha ayikhona khipha lapha kuhlelekayo alifaka isikhathi lesikhuluma thamba basokona phambili enesibonisa sizosebenzisa amandla sosebenzisa inkani ukuze siwunqobe lo mdlalo akasibona manje liphethe alithatha bafuna lansizwa 10 minutes asamuke phambili ayikhola bamqele njalo kube uyasebenza manje ephambili abasebenza njani bafuna lapha amathala neyima amathala uzaliphetha amathala neyima counter attack bala phambili yasebenza sizosebenzisa amandla boyipapa inkosi inthathe ethika kamnandi lapha Mondoze angechela futhi uMondoze engeke phansi bala phambili basemela phandlela afuna sijo asinabahlula laphumela ngaphandle yase labahlula la bola lapha